tuvuge ko ari ya mvugo ivuga ngo iyo ukize baraza, cyangwa tuvuge yuko ari imbaraga za diplomasi, imbaraga z'ubutegetsi. Igihugu cy'u Burundi mu buryo bukomeye cyane cyifashishije imbaraga bafite munsi y'ubutaka, ndavuga ubutunzi bafite itunga kama, bitumye Uburusiya buvuga buti ntago twatindiganya, reka ze dufatanye namwe barundi kazi dukora ibikorwa biduteza imbere, muduhe natwe tubahe. Burundi n'Uburusiya mu gukorana, guha Uburusiya Uranium, hanyuma akabazana intwaro ziremereye ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi muri kano karere cyavuga ko ari cyo gihugu cyonyine gifite intwaro ziciriritse ndetse gifite igisirikare giciriritse, kuko nta kindi gihugu byari byagapiritse mu kugira intwaro zigezweho n'ubushobozi bwa gisirikare budasanzwe. Ibyo ngibyo mubishyire muri antikite, ibyo mubishyire mu nkuru za kera, uyu munsi muvuge ngo nouveau Burundi, no Burundi bushyashya cyangwa se Burundi busha nk'uko iwabo babivuga. Kubera yuko nyuma kugirana amasezerano cyangwa se deal n'igihugu cy'u Burusiya, nyuma kugirana ubwumvikane n'igihugu cya Vladimir Vladimirovich Putin, indege Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-25 ndetse n'izo mu bwoko bwa MiG-28 ziteganijwe kujya mu gihugu cy'u Burundi bitarenze mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka wa 2026 niba nta mpinduka z'abazibayeho. Ikindi kandi ukamenya ko Uburundi bunateganya gukora ibikorwa bitandukanye birimo gufashanya n'igihugu cy'u Burusiya mu gutoza abasirikari babo no gutanga amasomo amahugurwa ya gisirikari bigomba kugeza no ku rwego rwo gufatanya mu kubaka inganda za gisirikari mu gihugu cy'u Burundi. Nizo Uburundi bashaka kubaka inganda za gisirikari zikora intwaro. Nawe se ibi ngibi ntago ari ibintu bikomeye bitewe n'imari igihugu cy'u Burusiya kiteze mu gihugu cy'u Burundi, gufasha Burundi gukora inganda zakora zimwe mu ntwaro ziciriritse muri kano karere ni ibintu bizumvikana kandi byoroshye. Numwe mu mishinga uhambaye cyane baganiriyeho na Evariste Ndayishimiye, ndavuga Uburusiya n'igihugu cy'u Burundi. Si ibyo gusa, amakuru akanemeza ko iyi deal irimo nanone mu buryo bw'ibanga igihugu cya Burkina Faso. Mu minsi ishize wabonye Ndayishimiye ajya gusura Burkina Faso, urabyibutse. Ahangaha muri Burkina Faso uyu mushinga wongeye kuganirwaho, kandi Burkinabe cyangwa se abanyaburkinabe nabari gufatanya cyane cyane n'igihugu cy'u Burusiya muri iyi minsi, nyuma kwipakurura leta zimwe za Amerika n'igihugu cy'u Bufaransa, ruvuga Oxida, bakegukira Ubushinwa n'igihugu cy'u Burusiya. Uyu munsi barimo gufatanya mu bya gisirikari, kubaka ibikorwa remezo, inzira za imihanda, inzira z'indarayi cyangwa se gari ya moshi n'ibindi. Burundi rero buri muri uyu mushinga, nyamara ku Burundi bwo busanga buri gutambatamba, busanga bunafatanya n'igihugu cya leta zimwe za Amerika n'igihugu z'i Burayi. Amakuru amaze iminsi wanumvishe wakurikiranye inshuro zirenze imwe, ni ukuba Uburundi buri no kwakira izindi ntwaro ziri guturuka mu gihugu cy'Ububirigi. Aha ni ukunoza cyangwa se kuzuza ububiko bwabo intwaro. Kuri ibi ngibi diplomasi y'Abarundi ikugeza ku rwego rudasanzwe. Nimba hari ikintu cyari cyitezwe gikomeye cyane gishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi, ni ukugeza kuri urwego diplomasi y'Abarundi. Iminsi binavugwa si ubwa mbere bivuzwe, si n'ubwa mbere nawe byumvise. Byavuzwe ko Uburundi n'Uburusiya bari mu mipango y'imikoranire idasanzwe, niyo biganiro zahuje abayobozi bo ku mpande ebyiri, nyuma y'uko Uburusiya bumenye amakuru ko mu Burundi bafite icyitwa Uranium. Baje kwemeranya gukorana n'igihugu cy'u Burundi, hanyuma agafasha igihugu cy'u Burundi, ariko nacyo kigafasha Uburusiya kubona iyo Uranium. Uranium ni ubutare bucukurwa ariko buba buhenze cyane ku isi. Ni ubutare buvamo ibintu byinshi bitandukanye, babukoresha mu buvuzi, babukoresha mu bikorwa byo gushaka umuriro w'amashanyarazi, banabikoresha mu misasu za misile ndetse n'isasu rya kirimbuzi. Rero kugera kuri izi mbaraga babisaba nanone igishoro gikomeye. Niyo mpamvu mu leta zimwe za Amerika kuri ubu ngubu zikurwana na Iran, ngo ariko bapakurura Iran ho ziriya Uranium zingana n'ibiro 450 bakazijyana i Washington. Nugiye ngo bari kwemera gushora ya material muri intambara yo kurwana muri Iran, batazi ko bashaka ikintu kirenze kure ibyo bari gutakaza muri iriya ntambara yo muri Iran. Uburusiya bwo rero bwifuza kubona Uranium yo mu Burundi bakayijyana ariko binyuze muri deal, amasezerano. Ibi kongera kwemeza neza uburyo Uburusiya bwitaye cyane ku mikoranire na Evariste Ndayishimiye n'igihugu cye cy'u Burundi. Hashize igihe kingana n'imyaka 2 aya masezerano avuzweho, niyo tugiye guheraho. N'amasezerano yavuzweho cyane ku Burundi bwateye cyangwa se bwateye intambwe kugira ngo uyagere ufatanije n'igihugu cya leta n'igihugu cy'u Burusiya. Nk'uko ikinyamakuru cyitwa VWA cyabyanditse mu nkuru yabo, aho bagize bati ingingo yo gucukura ubutare bwa Uranium mu Burundi
buzohingurwamo umuyaga nkuba bikozwe n'ishyirahamwe ry'Abarusiya nk'uko biri mu masezerano aherutse guterwa ko igikumu hagati y'ibihugu zombi. Ntivugwa ko rumwe haba mu bagize inama nshingamateka ndetse n'amashyirahamwe adanira inyungu za politike mu Burundi. Bati amasezerano yo kwimba ubutare yaramaze guterwa ko igikumu nk'uko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka buherutse kubishikiriza inama nshingamateka y'u Burundi kugira ngo yemezwe. Bakomeza bagira bati ari mu nama nshingamateka mu kwezi guheze umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka yitwaga Ibrahim Uwizeye yashikirije ko ubwo butare buzofasha mu kuronka umuyaga nkuba urengeje ukwiye mu gihugu. Bati ikindi nuko umuyaga nkuba uzoca unafasha mu kwimba ubutare bwa nickel n'ubundi butunzi buri munsi y'agataka Burundi bufise. Haberekanye ko impamvu butahora bwimbwa ari uko atamuyaga nkuba kwiriye Burundi bwari bufise bavuga ati nickel. Yamara kandi mushikiranganje asiguye ko Burundi budafise uburenganzira bwo kwimba ubutare nk'uko amasezerano mpuzamakungu biteganya. Umuyaga nkuba utegekanywa gutangwa n'iyo societe y'Abarusiya izoza kwimba ubutare bwa Uranium ngo uzoburi ku rugero rwa megawati 550 nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganje abijejwe. Gusa yarekanye ko impungenge z'uko bashobora gufata ubwo butare bakabukorwamo ibindi bikoresho bitemewe n'amategeko ko bazobikurikiranirwa hafi. Yamara naho biruko harimo impungenge nyinshi kuri abo Burusiya nyine ngo buzoza kwimba ubwo butare mu Burundi zerekeranye n'abashinga amateka. Bati izo nazo zirimo kuba ubutare bwo mu rugero rwo hejuru mbere bashobora kubutwara bakabasigira ubutare bwo mu rugero rwo hasi kuko Burundi butabanje kwiga no kumenya ubutare buri mu bibanza bizwi ko biri ubutare bwa Uranium. Ikindi bamwe mu bashinga amateka babajije nuko Burundi bwiteguye gukingira ubuzima bw'abene gihugu kuko guhingura ubutare bishobora guteza indwara zitandukanye zirimo na kanseri. Bati saba bashinga amateka bonyine berekana impungenge ziri mu masezerano yatewe ko igikumu hagati y'ivyo bihugu zombi n'ishyirahamwe Irikanze rivuga ko uko kwimba ubutare bitanga inyungu ku Barundi ariko bitizewe neza kuko hari n'ayandi mashyirahamwe yo mu bihugu vy'amakungu yagiye aza kubikora ariko bikaboneka ko hari izindi nyungu bari kungukiramo. Ishyirahamwe Irikanze ryishinze kurwanya ibiturire n'abasesagura amatunga ya leta rihera ryerekana ko mu gihe cyose ibikorwa bizotangura hari ibitarasobanuka neza ariho hashobora kwibonekeza ikibazo gisanzwe cyaramunze Burundi cyo kuba hari akarwi k'abantu kazokwihangira umutungo uzova muri ubwo butare bigaherera mu masezerano yonyine yasinywe gusa. Burundi bukaba bwisunzwe igihugu cy'Uburusiya kuko butemerewe kwimba no guhingura ubutare. Bamwe mu bavugira abanyagihugu mu Burundi bavuga ko biramutse bikozwe neza uyu muyaga nkuba ukaboneka iyo bari inkuru nziza mu Burundi no kwiterambere muri rusange. Gusa ndagira ngo ubizumve gutya nkuko wumvishe bamwe mu bashinga amateka babivuga hari impungenge banagize amasezerano kimara gusinywa. Ubundi butare bwa Uranium ntugire ngo Uburusiya n'u Burundi bwasinyanye gusa ko Uburusiya buzaza buracukura Uranium bukayijyana niwabo. Oya, basinyanye ko Uburusiya buzajya buraza gucukura Uranium hanyuma iyo Uranium ikabavamo umuyaga nkuba cyangwa amuriro w'amashanyarazi. Gusa kumenya iki ngiki umuriro w'amashanyarazi ntabwo ukenera Uranium nyinshi cyane. Oya, Uranium nkeya gusa wenda dufate nka Uranium ikiro gishobora gutanga umuyaga nkuba wakoreshwa nko mu gihe kingana n'umwaka n'igice cyangwa se imyaka 2 bitewe n'amakampani n'inganda zikoresha iyo Uranium. Ntabwo wakumva ubushobozi bw'iyo Uranium. Ngatekereza noneho nimba Uburundi butunze Uranium ashobora gucukura ukageza ku rugero babonamo nk'ibiro nka 600 ku munsi. Iyo Uranium ntabwo Burundi bwayikoresha yonyine. Ahangaho niho benshi bahera bavuga yuko ari amasezerano deal ihagati y'Uburusiya n'igihugu cy'u Burundi binyuze mu gisirikari aho hari Uranium runaka Uburusiya buzajya butwara hanyuma nabo bakavunjamo ibikoresho bya gisirikare bagomba guhereza igihugu cy'u Burundi kugira ngo Burundi nabwo bugire ku rwego rukomeye rwo kwindira umutekano kuko babiziranye yuko Uranium Uburusiya nibo yitwara butazayikoresha mu bikorwa bindi usigi bya gisirikari hafi ya byose hanyuma Uburundi nabwo bwahabwa nyine bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Kuko ukurikiranye igihe basinyiye aya masezerano hagati y'u Burundi n'Uburusiya
vyakurikiranye n'andi masezerano asinywa hagati n'Uburundi n'Uburusiya agena imikoreshereze cyangwa se uburyo bw'ubufatanye mu bya gisirikari burimo amahugurwa ya gisirikari ndetse bateganya kohereza impuguke 27 mu gihugu cy'u Burundi. Izo mpuguke zari zishinzwe ibikurikira: gufasha abarundi kubona imyitozo ikwiriye, imani impuguke za gisirikari. Kabiri, kwigishwa uburyo bw'ikoreshwa ry'intwaro zigezweho. Kuko urebye ibihugu byinshi bya Afrika byakoreshaga intwaro zo mu 1900 na mbere yaho, za ntwaro za AK-47, za misile za kera. Ubu rero ngo kwigishwa ikoranabuhanga rishya. Ikindi ni intambara ya warfare cyangwa se yo mu ikoranabuhanga. Ariko bakanafatanya n'igihugu cy'u Burundi kureba neza uburyo Uburundi bwakwakira inganda, bwakubaka inganda za gisirikari naho bwazubaka impamvu yabyo. Izi mpuguke 27 zojejwe mu gihugu cy'u Burundi zo zageze mu gihugu cy'u Burundi ziriyo. Zimazeyo hafi amezi 7 zarageze mu gihugu cy'u Burundi aho zatangiye imisiyo yazizanye. Bivuze ngo ubufatanye mu bijyanye n'igisirikari mu gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Burusiya, ubwizi mpuguke bamwe bavuga yuko ari ikintu kinini cyane ibyo bivuze. Bwa mbere bivuze ko Uburundi nimba maze guhabwa imyitozo, kamara guhabwa inama ndetse n'uburyo bw'imikorere, birumvikana ko bamaze kugira ubufatanye no kwizerana hagati yabo n'igihugu cy'u Burusiya, uburyo imikoranire iba noneho yoroshye. Nimba abarusa batangiye gucukura Uranium, Uburundi bugomba kuba bufite nanone umutekano usesuye. Bretse murabona ibibazo iminsi bira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uburusiya bwe bifiteyo ibirombe byinshi, ariko abanyamerika ntago bifuzaga yuko abarusiya bashyura ibyo bacukura ku butaka bwa Congo. Niko abasesenguzi benshi bavuga. Mwagiye mukurikirana abashinwa n'abarusiya bagiye bagwa ku butaka bwa Congo bitewe n'imitwe y'inyeshyamba, kandi ibyo byagiye bigaragara neza cyane ko hari ibihugu by'amahanga byinshi inyuma y'ibyo bitero byakorwaga n'inyeshyamba. Birazwi ko Uburusiya nabwo rero babuzi ko mu gihe ugiye gutangira deal nk'ingi ibihankekesha cyane isi, batajya mu gihugu nk'u Burundi kidafite umutekano usesuye, kidafite igisirikare gikomeye gishobora kwirindira umutekano ku nkiko z'igihugu ndetse no kurwana biramutse bibaye ngombwa kandi bagatsinda. Niyo mpamvu nawe iyo deal yo guhereza Burundi ibikoresho bya gisirikari n'impuguke bayumvishe vuba. Niyo bikoresho bya gisirikari Uburundi bwabuteganyakanya kwakira bitutse mu gihugu cy'u Burusiya. Ibyo bikoresho bya gisirikari bizabiri mu yahe moko byaba ari ibi. Amakuru ntabwo asobanura neza ibikoresho runaka Uburundi bushobora kwakira bya gisirikari. Gusa dukurikije ibyo Uburundi butunze n'ibyo mu bindi muri kano karere, ibindi bihugu bya muri kano karere bitunze, hari ibikoresho 6 wateganya ko Burundi bugomba kwakira cyangwa se buzanashaka ko bishoka kose nimba bitanyuze muri aya masezerano hagati yabo n'Uburusiya, bazashaka ubundi buryo bakoresha kugira ngo ibyo bikoresho babibone. Icyambere ni ibijyanye n'uburinzi bw'ikirere. Muri iyi minsi aho intambara ikifashishwa cyane mu kirere hakoresheje indege z'indwanyi cyangwa se drone na misile, igihugu kidafite uburinzi bw'ikirere bwo guhanura ibisasu n'ibikoresho byo kuza kwangiza igihugu bitegereje icyo bigeraho, ntabwo bitekanye mu buryo bwose wavuga. Nubwo bafite igisirikare kibonera ku butaka kurusha ikikuzimu, nubwo bafite abasirikare barwana bagafata isi yose mu masaha bo ku butaka, ariko udafite uburyo bw'uburinzi bw'ikirere, you are dead, uri umupfu, nta kintu na kimwe ufite. Urusiya rero ngo bwitezweho cyangwa se abarundi babona ko bwabafasha kubona uburinzi bw'ikirere. Urusiya ufite uburinzi bw'ikirere butandukanye kuva kuri S-200 nk'uburinzi bugezweho, S-300, S-400 na S-500. Gusa nka S-400 na S-500 ntabwo bishoboka cyane ko Burundi bwahabwa izo systeme z'uburinzi bw'ikirere, kuko ntabwo izo systeme ziri ku kigero cy'ibihugu za Afrika. Wenda nka Nigeria na Maroc na Egypt byo birashoboka ko bakenera ziriya misile ballistique zirwana n'izindi misile ballistique. Ariko nk'ibihugu byo muri kano karere byaba ari nka bya bintu byo kuvuga ngo ukeneye gari ya moshi kunyuza mu muhanda w'ubutaka cyangwa mu muhanda w'imodoka zisanzwe. Nta hantu na hamwe izi misile ziba zikenewe. Nawe se ikintu gishobora kurasa ikintu kilometero ibihumbi bingaho ututsaho kiri, ugasanga ibihugu bidafite kilometero kare zingana gutyo, numva ibyo bihugu biba bikeneye izo misile ballistique. Ni misile nini nyine zo keneye n'ibihugu nanone binini bishobora kuragwana intambara yagutse. Ariko nka S-200 n'ubundi burinzi bw'ikirere bworoheje, Uburusiya bushobora kuhereza igihugu cy'u Burundi kugira ngo Burundi nabwo burinde ikirere cyabo. Hanyuma indi systeme ikeneye igihugu cy'u Burundi ni rocket launchers na missile launcher. Burundi busanga gukoresha uburyo bwa kera cyane bwo kurasa ibisasu, abakoresha za mbunda zo za rocket ariko ziterekwa ku mapine. Izi mbunda nizo mu gihe cya antikite,
mu kino kinyejana ntabwo bavuga ko ufite ibikoresho bigezweho byo kurwana urugamba. Hakenewe imodoka za izo twita wenda urugero nka za HIMARS iz'abanyamerika bafite zifite za missile launcher na rocket launcher inyuma yazo zori zibisaso munini ndende. Muri kano kandere izimenyerewe cyane ni BM21 Grade ndetse na za Katyusha, ariko izi nazo ntago ziri ku rwego rukomeye. Hari system cyangwa se ikoranabuhanga izi modoka zidafite, ku buryo utahaya ku muntu ufite nka MLRS kumuzana iki kintu ngo ni rocket launcher nka BM21 Grade. Ikoranabuhanga rigezweho ryo kohereza rocket na misile, ni ikoranabuhanga rigenzura ikirere, ni ikoranabuhanga rigenzura ribara ibirometero rikarabara n'ahantu rasekeza neza, ku buryo umuntu yohereza zineze icyakoze, ku buryo umuntu nyine barasheho niba adafite uburinzi bw'ikirere buhambaye, ubwo nyine icyo bamupangiye kiraza kuba 100%. Aha rero no bivuga yuko Uburusiya bushobora gusabwa n'Uburundi uburyo bwo kurasa za misile na rocket. Ikindi Uburundi bukeneye ariko bivuga ko byatangiye kuboneka binyuze ku babirigi ni drone, indege z'indwanyi zitajya abapilote. Muri kino kinambara ya warfare cyane cyane warfare hakenewe cyane drone, bitewe nuko byanga byakunda izi drone zabasha gufasha igihugu mu rugamba. Birumvikana barenda nimba bagiye mu ntambara biba bisaba ko dufate ko wenda drone barayohereza irinda cyane gutakaza abasirikare benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri yihutisha operation. Icya gatatu hari n'igihe izo drone zaza zikora ibikorwa by'ubutasi, ugasanga irafasha igihugu mu gukora ibikorwa by'ubutasi. Urugero nka za Sechkane tuzi z'Abashinwa cyangwa se indege tuzi z'Abarusiya z'indwanyi za drone zigenda zikora n'ibikorwa bya surveillance, ubutasi, gukurikirana, gushakisha amakuru. Rero Uburundi nabwo bukeneye iri koranabuhanga ariko n'ubumenyi bujyana naryo. Mu bindi bikoresho twavuga Uburundi bukeneye harimo indege z'indwanyi. Muri kano karere bivuga ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyonyine kidafite indege y'indwanyi izwi, fighter jet. Ni nyuma ko Rwanda rwavugwaga muri uyu mubare, ariko mu kwezi kwa gatandatu ku 2025 bizagaragara ko u Rwanda rufite indege yo mu bwoko bwa F-16 ishobora kugenda igasekeza ibice byinshi byo muri Congo iba yitkomanga mu gatuza ngo izatera igihugu cy'u Rwanda. Iyi ndege yagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda nzabikubwira. Hanyuma rero Uburundi nabwo bwifuza kugira indege y'indwanyi, fighter jet. Indege y'indwanyi ikora ibintu byinshi cyane. Ikora nk'uburinzi bw'ikirere, icyo ukakimenya, gishobora gushyirwa mu kirere gahangana na za misile zoherezwa mu gihugu, kandi ikora nanone nk'indege itata, ikora nk'indege nanone cyangwa se uburyo bwo kugaba ibitero kandi bwihuse. Ibi bikaba byazanira inyungu igihugu cy'u Burundi mu gihe cyaba gifite uburyo nyine bwo kurinda ikirere cyangwa se mu buryo bwo gukoresha imbaraga za gisirikari mu kwataka umwanzi wabo. Aha rero no biherwa bivuga yuko Burundi bukeneye uyu musara. Tuvuye kuri izo ngezo, hari amakuru yandi yemeza ko Uburundi buri guteta Burusiya kwafasha gushinga inganda enye za gisirikari. Agace ka mbere kashakamo kubakwamo military hub ni Kayanza. Kayanza ubaze ahantu hiri wabona ko iri kure cyangwa se bwakiri mu ntera uturutse wenda nka Bujumbura, si bugufi bwaho yewe na Gitega. Ariko nubundi ikigo cya gisirikari nk'iki ngiki singomba kukizana hafi y'imiji. Hari impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni kurinda imiji kubaza yakwataka bashaka icyo kigo. Impamvu ya kabiri ni ukurinda abaturage uruvunganzoka bari muri iyo miji. Ikindi kandi ni ugutuma bakora mu bwisanzure. Inganda enye urwambere rugomba gushyirwa Kayanza. Kubera iki Burundi bushaka iki gikorwa cyo kubaka uruganda rwa gisirikare muri kano karere, Burundi bwonyine nibwo bugiye kuba busigaye nimba batagize icyo bakora gihuse, badafite uruganda wenda rukora n'amasasu. Mu gihe u Rwanda rufite Remiko ikora imbunda zidasanzwe yewe n'imodoka za gisirikare. Kurigeza ku rwego batangiye gutekereza gukora za rocket. Ndavuga Remiko yo mu Rwanda. Rwanda ufatanyije mu na Israel. Uganda yo batangiye no guteranya za kajugujugu za gisirikare. Umva urwego bariho. Congo nayo kugeza ubu nta ruganda rwa gisirikare yari ifite, ariko yo bitarenze 2028 izaba zatangiye gushyira ku isoko ibikorerwa muri Congo bya gisirikare. Nyuma gusinya amasezerano n'igihugu cya Leta za Amerika na Turkiya. Uburundi rero nibwo butaka kwiriye ngo gusigara.
nabwo burifuza ko bwakubaka uruganda rwa gisirikari nubwo bahera ku bikoresho bitoya. Yego mu gihe gishize bagaragaje imodoka yakozwe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, gusa benshi bayise makeri, bavuga ko ati iyo imodoka yajya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakeneye kuzamura urwo rwego rukaba urwego nyine rukomeye rwakora ibikoresho byifuzwa ku isoko mpuzamahanga apana imbere mu gihugu cy'u Burundi gusa. Ngo byari bigoye cyane ku gihugu cy'u Burundi bataragira icyo twakita ikoranabuhanga cyangwa se batari bajyana n'ibikoresho bya gisirikari byo kurinda igihugu cyabo, ariko banagira batanazi ko bafite umutungo kamere wakwifashishwa. Kuri ubu rero umutungo kamere barawubonye, ubwo ibyo bagomba kuzabyubaka. Aha rero Uburundi kubaka izi nganda bamwe babona yuko ari igitego ndetse bizaba ari intsinzi kuri Ndayishimiye, zabugejeje ku Burundi igikorwa kidasanzwe. Ubaza imishinga Evariste Ndayishimiye afite igihugu cy'u Burundi, benshi babona neza yuko cyo kuzatwara igihe kinini cyane kugira ngo iyo mishinga igerweho, ariko birashoboka. Nego bizo twayemeje ushaka kwijana. Aho ni gihe hari hahejejwe kwemezwa integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano yo gukorana hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Burusiya kubijanye n'uko Burundi koronka umuyaga nkuba uvuye mu butare bwa Uranium. Ibrahim Uwizeye umushikiranganje ajejwe umuyaga nkuba aratubwira inyungu biteze muri uwo muyaga nkuba ndetse n'icyatumye bahitamo gukorana n'igihugu cy'u Burusiya. Ariko nk'inyungu bwite twebwe dushobora kuronkamwo nuko n'umuyaga nkuba uza ari mwinshi kandi uzimbuze. Icyatumye twakira canke dusinanira dutunganya ko twakorana n'aba turiko turavuga nuko uko ibihe bigenda byaratweretse ko ari bo bahinga bari kwisonga bazi kubikora kandi bamaze gukora n'ibitagira agatotsi na gatonyi, akaba ari byo twifuza ko biza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twifuza turavye ko igihugu ari gito, twifuza kugira energy nuclear nininya cyane iteye ubwoba, oya tuzogira bitewe n'ukuntu igihugu cyacu kingana, ariko kiduha umuriro muri rusange mwinshi gusumba aho twokoresha umuriro dukora ku mabaraje ama centrale hydroelectrique. Twibaza yuko byotugirira inyungu kandi nta n'uwo byotera ubwoba nyine iteka, kuko n'ibihugu byinshi byitwa ko byari byaronse umuyaga nkuba uvuye ku butare nk'ubwo bagahagarika, basubiye kandi gutangura ama energy nucleaire. Ukabona ko ibihugu bitandukanye bya rutura barakora bitunganya, naha muri Afrika nk'ubu tuvugana Egypte yo yatanguye execution yayo. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerazi Ndabiraba ati ico kibazo kirihutirwa cyane. Birihutirwa pe, birihutirwa uko ibintu biraba abantu, ubona abantu takoshobora kubagira nukuramira bene igihugu bavuga. Uretse ko bizodufasha no mu bindi, ariko iyi nteguro y'ibwirizwa ihinduka ibwirizwa vuba, babone kuramira none habene igihugu cyane cyane mu magara y'abantu. Hanyuma ibyo bindi nabyo byo kwimba ubutare nabwo turabukeneye kandi tubukeneye nabwo ne vuba nubwo bigoye, ariko byibure tube twujuje kimwe badusaba. Bavuga bati duha umuyaga nkuba ko mushaka ko twimba ubwo butare, twahora tuwubura, none ubu byibure tuzovuga tuti umuyaga nkuba ngurya, tuca mutangura rero akazi bibe byoroshe. Mwomenya ko bahiro mana mushobora byose, wenye n'urukundo nye n'impuhwe n'ikigongwe, we wamurinda abarundi n'Uburundi, ukarinda n'umugambwe wacu CNDD-FDD, nuhezagirwe imyaka n'imyaka. Ufata ivyicaro. Mwanyakubahwa mwese mugize ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD, duhereye ku bari mu nama nkuru y'inararibonye, abagize ubuserukizi bw'umugambwe,
namwebwe mwese mugize iri koraniro kaminuza, batumire bahire cyane cyane mwebwe mwaje muva mu migambwe migenzi y'ibindi bihugu, namwe muserukira ibihugu byanyu ngaha mu Burundi, umwe wese muco Imana yamuhaye. Tugire CDFDD ramba, abagumya banga komera, abakenyera rugamba kenyera zigume. Imbonerakure shirira, abahumure humuriza igihugu. Nakanyamuneza ntangere mfise kuri uyu munsi abagumya banga basubiye kuntera iteka kugira ngo nze ndabaserukire. Binteye akanyamuneza kuko vyerekana neza ko igikorwa mwari mwashinze ubwa mbere nakiranguye kandi mukongera mugashima. Turashimiye rero Imana mushobora vyose kuko twarabonye ko imigambi dufitiye atari imigambi y'amarushwa ariko ari imigambi y'amahoro kugira ngo iduhe kazoza no kwizigira. Ndashimiye abagumya banga kuko mutakijuragirika, muzi neza iciza muhitamwo. Komeza inzira rero mwatanguye, mukomeze umurego kuko iyo muja murahazi kuko mwasavye kubabera umudereva gusa. Nanje sivyo niga, reka dukomeze urugendo kuko turavye aho tugeze turahaye turabona aho tugiye. Nari kubabaza nti mbega munyizigiye kwiki ko mwanyizeye? Inyishu ndayiha, ubwa mbere sinduwiga, ubwa kabiri ndashiririye. CDFDD ramba, banyakubahwa mwese, kugira ngo dushike neza kuri cya gihugu giteye imbere nuko twese tuba tugize urunani tugasenyera ku mugozi umwe nk'inzuki mu muzinga. None umudereva mungize azoguma yitwararika iki? Ubwa mbere murabizi mwese ni umutekano, ubutungane no guhagararira amategeko kugira umurundi wese canke umunyamahanga aba mu Burundi akora umutima uri munda. Ndakeneye yuko nobona umurundi wese ab'ingabo mu rugamba rwo gutsimbataza amahoro no kurwanya ubukene. Dukore cyane ijoro n'umutaga, ariko kandi tugavye. Dutegerezwa kubona ko ku mbibe zose z'Uburundi atagihengeri na kimwe kihari, kandi turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Umwitwarariko wa kabiri ni ukubona umurundi wese atunze kandi atunganiwe mu vyiwe no mu biwe. Tuzokwitwararika ko iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Kubera ivyo intwaro ibereye nigiye kutubera inkoni twishimikiza. Ngiye kuba umukomanda w'abakomanda. Abo tugiye gufatanya ico gikorwa mu vyumve kare, mutegerezwa namwe kumera nkanje, namwe mu b'abakomanda. Uwo bizogora nawe akabikinebwe canke akabimpumyi itabone yija, aze yame yibuka ko abo turongoye atari ntama bobo babona. CDFDD ramba. Bene wacu, ntawokora atagira uburyo.
sinkeneye ko tubandanya twurira indege tugiye gusega ibyo dusize ngaha. Nkeneye ko twurira indege tugiye kurondera isoko. Dutangure rero tubyaze umusaruro. Itunga kama Imana yaduhaye, duheze tuwubyaze umusesekara. Turime dushore umwimbu, tworore dushore inyama, duha agaciro igihugu cyacu kugira abanyamahanga bagihurumbire. Twimbe ubutare kandi tubuhingure kugira dushore ibifise agaciro. Kugira ivyo tubishikeko, dushaka abarundi baciye ubwenge kandi bibishirira. Nico gituma twifuza gusohora uruvyaro rushasha rufise indero n'ubumenyi. Dukeneye kurema uruvyaro rushasha rufise indero n'ubumenyi, kuko nawe wogira ubumenyi utagira indero nta na kimwe wopfa ushitseko. Dushaka abarundi b'imico myiza kandi babona neza iyo baja. Ivyo nitwabikora nta kibuza ko tuzokubaka ya mazu meza dushaka, ya mabarabara meza dukeneye, ya mashure meza ndetse n'amavuriro. Bavukanye, mu kurindira iyi ngingo muhejeje gufata, hari habo wamenga bari mu karuhuko, wamenga bibereye muri transit. Kuva ubu rero turahagurutse tugana kuri rya sango ry'igihugu giteye imbere. Abari barindiriye umuhini mushasha, nimuhumure, nta mabavu mukigize. Abandi nabo abari bafise amero, nabo nyene nibayasubize mu isaho. Ivya CRDFDD birapanze. CRDFDD ramba, abagumya bangarema, imbonera kure duga imisozi, abakenyera rugamba kenyera zigume.